Ki Arngut ki Samlakasi ki Bapo ka Muay Thai Association of Meghalaya ni ka Emtam kin lej man mi khmat ya kari India Shakaransan ni lakai kabalatip kum ka IMFA World Championship of Muay Thai kabanlong ha Thailand nadu ka lai tarik adu ka karar tarik tau benai nopra kini ki Arngut ki Samla hapo ka jingalam uba Angelos Sun ubdeu presiden ka Emtam barba pensuk lang suwer kinmi nala ka jongka jela ha ka lai tarik nopra Ki Arngut ki Samlakasi bak Emtam kelajit bana shimbenta ketika championship kikan thup usamla Mighty Sun jenonglang uban yakun haka kardan pasau pra kg bar usamla penek bor melim ngap haka kardan jingkhia basan phui kg habai kran berkinong tho kubor haka sngi pale Shillong Press Club uba Angelo Sun ulai thu baki don Henry Ngut baka association kelajit Henry nakadaw ka jing perking ki kandon kobit lapen sangi ano ki saungut ki bakan thup ya Arngut ki Samla kan thei bat shenrang Kini gisaungur ki kentup, yo samla Andrew Maring, Ibn Star nong spung, ka samla Piba Karmuti, bat ka Mary Christine Ruang, jongka Kerdan Junior. Barok kampam ni kena di sebentar saka sana ka World Championship melong ke Phuket beri ka Muay Thai World Championship ke melong dari lai tarik adu ka tarik bat ikan paru yusungu asian bidan lang ni saki ni ka kampo video press Teknian ngancukuran sepangga jengka kabidai bahkan ke World Championship ke bah mangi penyalai cite kolong bah kajing siang syak selek merumut ikna laingut kidai ki junior laingut kidai ki senior Arngut ki senrang nak keleng senior iwe kentai ki junior iwe kentai bah Arngut ki senrang dan regelong hadin bah sibun teli kini ki potkol ke bah ngimlak ban bot ban ngimlak ban lek lek shua hantai na duka absen trik man hapoi po Phuket ban hapsyong ya taka quarantine ke ban nyusni de ngimbang se ban persngeno ya ki bedai ki junior ki bedai laingut tinggal persngeno dan ring ai ni ai ki jingkit bok biang ru ki wat la takim yo ban simenta ni kapor ban rei next week war la ban simenta na kani ke pandemika da se kam dan syu tentang idon hang ni ki ban lek ya ki ya kani ka championship ubadan menta Gidon penek bor banyale ka senior haka 10 kilo nang ta bar Mighty Sun nong lang banyale ka 10 kilo kabadai under 23 nang ta ngidon iwi kinthairu iba ngila cancel no nomor hakajing ka kajing ba ndon ka kot khia imi jumi ibadon istomjur postal tai dei piba khanti ngila cancel no nomor ba mla kan imsim lalam simta tai wala ring la penbiang pasport kot Islam kot merengkam te ngine pai kinda kanika hak bidai bak kanika tournament ke bumta di simta la shay mi po guati ngin le chapo Sinai na Sinai ngin le chapo Colombo na Colombo ngin le cha Thailand chapo Phuket nomor boleh galong bingin habya kelai kowe galong kicing ba ka flight ka rempalat import bor nomor flight po di kilang tingin hapan kelanya ka cikale te takada yo ya kedor ke Khambet tingin hap lek mba ini ki snapo napo panai sport Sri Lanka bang sport Thailand tenre hak bete bakani ka jingle jungi site ngile ni sungot ongi ai kule yo sport star pat yak sarkar MBA apo ka jelam jong kunran konkal sangma te apo kani sarkar ngisung pau jing sungu kabakum sport minister ubala ai ngi ka assurance ba ka nungut pinle ningkong ila ai ka tungkene ka estimate kani ko estimate ka ba ningkong ka ba ni select nang bet official ingi long naimur kemut ke jinglut kapoi kamba ka total ka boy ski ba ka arlak e rohai kan re hadin bangila drop no ikini official way tentai don ini banlek nam ta ka exam banlek stay nam ta belum qualified by dan langsung international referee judges bapun suk langsung ya di Malaysia bentai ini ka world kembur referee yang teh dan rei ini jinglut par khat minta kalong no kumatang sanlak sanlak tam na kaliang ka association nomor nila khain ka kum jinglut nginum la ban item kani ka dei bet kala long exact karet ka ba ka jinglut jungi nomor ngimla ban sina tam na sina tuna ka kum ka fees teh kuna wewe kuna long ni nyo hajar Praspa kemudian ladang nilai Arngut kalau silap sanusan Ruspa bangi ke official galong ba ka Khamram nomor ini habis sebentar
kumbur free tay nam takan ik exam te khamram bat koi pram nai jan tu spa te bat by flight kalong ka by ka total bat by flight bat balik wan rohat ka bang ngilik nang po China siya po Thailand stay kalong prat nyo ja san spa nyo po but ka bang ngilik na goti China siya goti kalong nyo plai ja pro pra te kini jinglut kilong lumla kumba saulak na sana ja sa spa sa pra te sai sin ngaso ban pau ya ka nakaleng sport besar budi brio ubadan kemsi menirap hamtam yangi kamdi tayangi try bro khat ya pada nakaleng sports te nilai keren ni tila aing ya assurance ya ka jinglut tingsep already bijinai di Thailand kemudian lakloi ban ai nakaleng government ling ba ka jing sport besar boleh se ka ding long po directorate but kini kijing lutin sep rohat bila kular demi but yang menta kalong ba kini kijing lutin sep nomor ka asion Indonesia yang sim da kalon terai menta ngai phone bis sport star on da flamin in press so ni kendu ingat de matrai ni na kaleng ka asion ni so pau sikade ya kan ka government ka ba yarap siya na ko ipor